Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Rukasen College adung krong pli atowara long Kalvar Arlo Munit Kititang Abang Arpum Kilongpo Bokalia Police Station ke Parlo Rukasen College adung along krong pli atowara long Kalvar Arlo Munit Kititang Abang Arpum Kilongpo Chiti ni Paikre Isiarni Rukasen College adung along krong pli atowara long Kalvar Arlo Munit Kititang Abang Arpum Kilongpon Kitilot Amen Lake Bisojit Das Arong Natun Bosti Pusi Pachinipo Bisojit Das Katarli Karkok HS School along si Kecharli Dun Pining Ingdeng Kre Silo Pusi Nang Pachini Kedamtang ni Pai Sirkeb Home Tier ni College Kevangpen Hem Chililedet Lapen Arning Kangsam Anta Hem Chililedet Ajok A Igatum Phone Call Bomlo Seta Phone Off Check Ajok Tangnat Abirtata Kilong Ledet Ajok A ik atum lapen apia potum manghu prong sidolo bonta chiti ni phai kre isiarni ada prang munit kithi abang arpum kilongpu ar julongsi nang pale dunlo bonta kithi tang abang arpum ke bisojedas lo pusi chinisi ahem a ik apia poatu ningdu chipilo bisojedas kithi arpum along bike lapen amithang college kidun abekdo birta ketok bom ahut ke kopi koson pentong kithi loni thang chini pon pelang Nonamat ke Bokolia Raikom Sai Khetumsi Chepari Dengpon News Text Report Karbi Anglong News Channel ইয়াত এক্সিডেন্ট যোনটো হৈছিলে তো আপোনাৰ কি লাগে ভাইটি লাগে কি নাম আছে বিশ্বজিৎ দাস কিমান বয়স হ'ব বয়স 18 নহয় এনেকা হ'ব কোট কিবা কোট পঢ়ানো কৰে নেকি কয় লোকেজন কাকৰক কলেজতে পঢ়ি আছিলে হাই সেকেন্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত শনিবাৰে ৰাতিপুৱা ওলাই আহিছিলে স্কুললৈ তাৰপিছত সি মানে দুটামান বাজি গ'ল সি যেতিয়া অহা নাই আমি ফোন কৰিছোঁ ফোন কৰাৰ পিছত মোবাইলখন ছুইচ অফ তাৰপিছত আমি যিকেইটা নাম্বাৰ আছিলে সেই ফোন কৰি সুধিছিলোঁ নাই ক'তো নাই সি তাৰপিছত গোটেই ৰাতি অহা নাই পুৱাৰ পৰা যোৱাকালি আকৌ পুৱাৰ পৰা আমি তদন্ত লৈ আছো পোৱা নাই খবৰ ৰাতিপুৱা ইয়াত খবৰ পাই আছো যে ইয়াতে এক্সিডেন্ট হৈছে বুলি আহি চাইছো আৰু গাড়ীখনো আমাৰ সব আমাৰ বাটিও কি নাসা কিবা কিবি কৰে নেকি নাই নাসা নকৰে কিবা সন্দেহ আছে নেকি কাৰোবাৰ পৰা ঝগড়া কিবা কিবি কৰে নেকি এইটোতো আমি জানা মতেতো আমি তেনেকুৱা খবৰ পোৱা নাই ইয়াতে দুখাইছে কেনেকা মানে এক্সিডেন্ট বুলি ক'ব না মাৰ্ডাৰ বুলি ক'ব এক্সিডেন্ট বুলি কেনেকা কম চাক আপুনি গাড়ীখন একো হোৱা নাই গাড়ীখন আছে তলত গাড়ীখন যেনেকা গাড়ী তেনেকৈ আছে আৰু মানুহজন এক্সিডেন্ট হ'লেতো বাহিৰত পৰি থাকিলে হয় কিন্তু মানুহজন আছে ৰাস্তাৰ ভিতৰ কালবাৰৰ ভিতৰতে ৰাস্তাৰ মাজে আৰু মাথা আছে ভিতৰৰ ফালে আমি কেনেকা কম এইটো এক্সিডেন্ট বুলি এইটো হয় কোনোবাই নিজে কিবা কৰিছে এতিয়া বৰ্তমানলৈকেতো এনেকা সন্দেহ নাই ন কাৰোবাৰ পৰা ঝগড়া কৰা কিবা কৰা আমি তেনেকুৱা ক'ব নোৱাৰোঁ সি যদি কাৰোবাৰ লগত কৰিছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ঘৰত থাকোঁতে এনেকা ফোনৰ কাজিয়া কিবা কিবি নাই ঘৰত থাকোঁতে হোৱা নাই এতিয়া কলেজত অহাৰ পিছত যদি কিবা হৈছে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ Karbi Rong Saramai Puluni Aro Atum Perangke Mai Kangni Chiti ni Pai Crazy Arni Puluni Constituency ke Parlo Harmon Club along Puluni Karbi Rong Asar Amai Aro Atum Pen Perangke Mai Kangni Pon along Mai Pu Rat Singkro Ahin Pen Lam The Kaning Je Pon ke Puluni Rong Asar Amai Kaching Room Nang Kok Alam The Lapuhelo Kedam Tang Pai Pai Achiklo ni Pai Great Trok Arni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Ake Hai Tuliram Ronghang, Karbi Rong Asar Amai, Hawar, Lakha Inkora Trok, Nilitum Nangkatesong, Karbi Traditional Village Council Aputaksi, Nilitum Ningkan Trok An Nang Chesong Tanglo. Labangso Nang Chesong Detpen Api, Alangli Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang, Pichumatane, Karbi Traditional Development Village Council, Karbi Anglong New VDC, Alangli Pusi, Aronang Sumaronglo. Lasi labangso aron ng sumar abangke nilitum Karbi Rong Asar Amai Hawar Lakha Inkoy Ratrok bangso amay mate lasog Kataripon atum abangpu Rong Asar Amai nilitum ke nang chedon dunde pusi cheparay ponlo Lasi nilitum labangso Karbi Anglong Traditional Village Development Council aputak nang patun chetike nilitum ke katesong abangke ington telo
Lason si nilitum hawar amai committee atumpen cheparai pondedlo. Lasi prabjin pen la Karbi Anglong Traditional Village Development Council aphutake nang patun nang popusi ake hai tuliram rong hangapan nilitum ahin pen tuning riponlo. Lasi nilitum apan labang soakam nang patun che pulote nilitum hawar lakha inkora trok Karbi rong asar amayatum kachesong deng ponpo. Ahir ing tangrak pen pusi nilitum kachisik chedang pon pedolo pusi Maipu rat singkro ahin pen pirang kya thengno lamthe jaipon. Phuluni pen bidor sing tirang Karbi Anglong News Channel. Karbi Anglong New BDC pusi alang le nang saro nang semaro. Asile masaro nang semar bangkini tum Karbi rong saramai havaring korat sok lamaso amai mati laso kacari pon abang ko rong saratum ni tum ke Cidon undai pusini tumke separai ponlo. Sini tum labangso traditional village council butak. Nambacun citik kini tumke labangso cesong making tonte pusini tum. La habarat amai aku muti tum ni tum labangso separai ponita. Lasi prabjin penla. Karbi Anglong traditional village council butak ke nambacun nang popusi agak atilorong hani tum ilihin pen suneri lo. Lasi ni tum labangso nambacun ci pulutante ini tum la hawaran kerat sok Karbi rong saramai tum ke ini tum kayi songpon hari pangtangrak pen ini tum padui besini tum fisik cedang pon padolo sok bodi 2023 pen 2025 aparman KSA Dipu Regional Committee Akilik Mesen pen ke pachun. Mai Phu Liton Sing Timung Kong Chun Bang Nelson Timong atum ang hoy kachepalong. Karbi Lo Charlie Asong Dipu Regional Committee Mesen pen ke Charlie Chalon Chi Apan Chitini Pai Kre Siarni Kilik Pedo Ponsi Mai Phu Liton Sing Timong Lapen Kong Chun Bang Nelson Timong atum ang hoy chepalong pondo. Karbi Lo Charlie Asong Hello Khai Amoyar Bunglo. La Sonsi Lo Ka Charlie Ahin Jongsi Paprang Pon Pulote Karbi Akai Atum La Anso Se Pier Thea Dangalong Kami Anong Chetang Dunpo. Sonsi Ningkan Surihinira Inkoira Ketompen Ningkan Surihinira Inkoira Po Ningkan Ketom Abaha Karbi Lo Charlie Asong Dipu Regional Committee Mesen Pen Keja Ponchi Apan Pura Kedamtang Arni Nomination Alo Jok Ponsi Patumi Chitini Pai Kre Isi Arni Mesen Pen Kilik Pedo Ponlo. Bangso akilik along Mai Phu Arpu Liton Sing Timong pen ang hoy chepalong ponsi non kewang chilang arni kiturmi ariso ejang atum Lo Ka Charlie ahin tangthur pon thekji lapen detlong ri akisung chesemet aduya hoy aphuta kami arjap thipen chesong ponji pusi lam chak jipi pon tiri pi atum lapen regional along klembang atum nangkang hon pen lapen ning nangka chethepen nilipha nangkang wai ponapot kachoro alam the chepaklang po Liton Sing Timong Lapen Akimi Dipu Regional Kong Chun Bang Nelson Timong Pentami La Sonsi Lo Ka Charlie Ahin Lapen Khai Akisung Longri Longpat Akisung Kedo Antame Mai Phu Lapen Klem Rapet Atumpen Chelangsi Kai Ke Aportame Arjap Tipen Chesongji Pusi Lamchak Chipipon Nelson Timong Dipu Regional Committee along Kili Kepedo Ason Thak Thaksi Karbi Anglong Arlo Longpli Regional Committee along Kami Kilik Pedoro Pusi Pachini Pon 2 News report, Karbi Anglong News Channel. All the media persons who came here to take a bite today. Today we have got a general election of our Karbi Student Association Regional Committee. There are 4 regional committees in our association. That is Kutu Regional Committee, Hamen Regional Committee, Bokazan Regional Committee, and Haroha Regional Committee. And I think there is counting going on in other regional committee also. And in the Regional Committee, my name is Liton Sing Timong. I have contested in a post of president. That president, the head branch, and the members of the regional committee selected me again in the post of president, so that they believe me that I will work for the society. They believe me that I will work for the student welfare. They believe in me that I will fight against the social evil. And I would like to thanks from this media too. I would like to thanks all the branches and head branches and regional members for believing in me. And I will do
because they feel that I can do, and the time as the time comes, they will know that I'm gonna do something for our society. Thank you so much. Karbi rong asaramai dhan siri hawar amai ahin pen pherangke amai tapedo. Karbi rong asaramai dhan siri hawar amai ahin pen non hechong kipang dakon Karbi Anglong Autonomous Council VDC Chairman KP Badji Aputak mantu neta kroi amat si ui lapen kroi pon tek pusi pherangke amai along pen ning jepon. 2023 Chiti ni phai kroi si Arni matipung rong hichi atuar kok thomalo Karbi rong asar amai dhan siri hawar amai arwat pen non hejong Karbi Anglong Autonomous Council pen kipang dakon VDC kipi badchi aputak chedong lapen kroi amatsi e pusi ning chepon athe siksidu arona long kitok Paragraph 3 and 4 Ating Traditional Village Development Council TVDC abang sinang Gaung Panchayat pen non VDC PP Badji Buke Chingkroi dun thekthi Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEN Dr. Tuliram Ronghang Rapjin pen pachok serak nangji Lapen VDC kinangni TVDC sinang si pusi Pradhan Sri Hawar Amai Kong Chunga Rajen Ronghang Rong Asar Roban Chong Hanse Lapen Maipu Riso Rongkhar Atumpen Kanin Jepon Alam Tele Jepon Iksin You support Karbi Anglong News Channel Aron bang itum Nadak Dhon Sri Hawar Karbi Rong Asar Amai ahin pen kini social media tumpan kihang nangkok alam the bangke nilitum non council pen ki papas kon 16/8/2023 ani nato executive committee pen papas pon aputhaksi nilitum la aning ki oi pen nilitum rong asar amai hawar amai pen nilitum dak kangni pono nasi ladak Kitok pon Naton Council pen kes Karbi Anglong Autonomous Council pen VDC Akimi Kiseng pon ji aputhak nilitum kadok kawedak Dhon Sri constituency Karbi rong asar amai tum aning ki oi pen ji nilatu la social media litum dopono nasi jongsi la so VDC abang jongsi ahok pet nalitum pondet putante nilitum Karbi akhela dak Dhon Siritet Kalilo, all Karbi Anglong, homostiten ta itung Karbi Akebanga Katikuk Dujibusin itu Mathapo, Karonadak, Tokdak, 6 area long bangke, Ponchat, Aron bangke Napalun, Epuladak, itum constituency long, constitutional long Tokdak, Apisitame, Natum, Papas Ponji Apansi Boribo. Jalasi, Nilitum bangke, Dhon Siri constituency, Karbi rong Sarmai Hinpen bangke lage. Kroi krep pusi nilitum pini si don tharlo lasi nilitum 17 an engkan be nilitum si songbon kiwang bom Karbi rong asara mai pe nilitum akima itum customary lo ateng pen itum sik sudela aron ateng pen nilitum ajakong kachi ha la council pen itum la model draft bill 2022 engkan hala goborno lo pen la so draft bill abang fancy la approval puan panjini di tuma hinpenta zoning ripon lo lasi la sobang jong sinang klem pipe putang te nilitum dak Dhon Sri Karbi rong asara maya hinpen citame nilitum kasi song atuar deng ponang kok po pusi nilitum la social media pe nilitum si paklang pon lo lasi nilitum concerned riji bangke nilitum autonomous district council Dr. Tuliram Rohang sar bukulia mai long tani nilitum phalam chanang kipi penge wathalang so long tani nilitum phalam chanang pitang lo Nasi jongsi la so atay na papleng pe putante nilitum ta kapre atuar abangke kilan ponang kopo nasi nilisarat apanda ineng jithe sarbang nilitum jitu akimang rong asar tum Karbi Anglong rong asar maya tum phan pochobai be bugan nilitum ta aneng jithe do sidame la tong sekot la so decision ke na bang nilitum aneng ki oi ba aneng ki duk dolo nasi non la so bang nani immediate la so alam the puthak ba nali lam klar cipipen rong asar tumpan aneng pau epen per tiklam ponji phan sinili hinban choling pon la
Tang te bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu.